ubwenge atekereza ibyo gukora. Macho yako mbele, watu wakumisonga mbele. Simama kiume, jipange sawa sawa. Macho yako mbele, watu wakumisonga mbele. Simama kiume, jipange sawa sawa. Sema haleluya. Sema tubakata amahizi. Ikini gihe cyacu cyo kuvuga ubutumwa. Natwari gihe twagaza twicara bamuzeherevera agatako bakavuga. Kandi tukama tubakaru. Barevera muderamo bakavuga. Tukama tubakaru. Ariko twaje gushaka ifaranga. Tukama twinisha umutwe. Muri Kampala nigeze kwikorera amabaro yandi bari abatipe bazabikora muri ville. Kandi ndaramo kugira ngo ndasekwa ndabura amaturo. Ndaba n'igiterano ringana gutya ngo naba lisansi naba diplome. Me Joseph aho bamushiraga hose agatravaye bamushiraho se agatravaye isana mwizera kamutuma wo gutuma ute kandi tacu wayikora. Ndanezerewe kandi numvise neza ku ijambo ryinjiye. Nimuzamure ibiganza. Macho yako mbele, Tukumisonga mbele. umefanya hili umefanya lile, Umenipa jina Bwana Abanina kutushukuru. Umefanya hili umefanya na lile, umenipa jina Baba nina kushukuru. Abemera ko ari Imana ituhaye ngo bayikomera amashi. Urashimira umushumba n'amadame we n'abana babo na baraza pastorale n'inzego z'itorero kutwemerera hamwe na ministeri y'abarazwe kaduha ikibanza kugira ngo uyu munsi twumve icyo Imana ishaka. Imana yakoze ibyo bikorwa mukaba imbaraga z'abarazwe, mukaba abavugizi babo, mukaba inkingi ikomeye, mushumba nabo mukorana itorero rya Living Hope Church. Bakomera amashi kuko bagize neza. Shimire abashumba baturutse matora atandukanye barimo Reverend Gideon kuva Mutakura barabara ya 7 namba 12 ambaye ametupokea wiki hili lote na tumeona mkono wa Mwenyezi Mungu kinaga cha upaka. Tubakomera amashi nabo bagize neza. Mumfashe dushimire leta yacu y'u Burundi komeje kutugirira neza. Tubakomera amashi kuko washaka wayakoma cyane kuko gize neza. Shimira abantu badukurikiranye kuri online ndabona za channel zirahanisha. Muri abagabo beza namwe kugira ngo mukwize ubutumwa bwiza kwisi. Abatanzi nitwa Matayo Ntamahizi Muhoza Bigera damu n'umwe abana ni 6 abuzukuru 3 mushumba w'itorero rya Holy Spirit Fire Church Imbarare Singiro niho dukorera umurimo w'Imana. Narimba kumbuye ibyukuri mu bishanye na amategeko uyu munsi wo kuwa mbere kubashumba ubu munsi wacu wo kuruhuka kandi tuba twakoze cyane. Hariko numva itangazo rivuye mu bwami bw'ijuru rica kuri mushumba n'abarazwe
hari ibintu 12 byarangaga intumwa ngo bagiraga amatwi yo kumva cyane. Cyo ni cyambere. Cya kabiri ngo bakegera umwarimu wabo cyane, ari we Yesu Kristo. Cya gatatu ngo bari bazi kwihana agaciro bonyine. Cya kane ngo bari basangiye ibyabo. Cya gatanu bari mu mahombi. Cya gatandatu ntawimagundi. Ndamukiriza uwo mwicaranye umubwire ngo urakomeye kubera njye. Ibindi tuzabivuga nimwongera kudutumira tuganire kuri topic ivuga ngo iraje kugirire neza. Turusome ibitabo 2 kandi ndashimye Imana kuko nabonye hano hari abasore benshi n'abamama benshi n'abapapa benshi mwagize neza. Igitabo cy'Itangiriro ibice 39 n'umurongo wa 21, umurongo wonyine urimo ibintu 4 turi bwige. Kitabu cha Mwanzo 39 mlango wa 21. Sate 9 verse 21. Igitabo cya kabiri Samueli wa kabiri ibice 9 umurongo wa mbere niho dusoma hare imirongo 3, uwa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu. Umuntu uzi gusoma neza yahaguruka akadusomera ko umuriro w'Imana kera watse. Pima Ovezala ariko Uwiteka aba kumwe na Joseph. Icyo ni cyambere kandi turaciga. Ariko Uwiteka apana Munyaneza, apana Tamahizi, apana Clementine, apana Mucho, ariko paske kuko ketu pale, ariko muri systeme ya lettre iyo banditse bakavuga ngo ariko paske ariko Uwiteka abana Joseph sukuma amwira neza, number 2. amwira neza. Iyo niyo topic iraje ikugirire neza. Amwakugirira umugisha ku murinzi w'iyo nzu y'imbohe. Yego. Kirundi cyavuze ngo amuha kugira igikundiro. Kandi ako kantu nashaka Kinyarwanda kavuga. Igiswahili cyambwiye ngo Bwana kampa kibali. So kibali kiri over cyane hejuru. Nikitangaza. Iyi ni iyi. Iyi ni Bibiliya yera. Okay. Ni musomi yindi. So ndashaka ko mumva amagambo. Pima mambo. Na horuzingi. Joseph aguma muri gereza. Ariko Uhoraho abana nawe amugirira neza, amuha gutona umutware wa gereza. Reka dufate nako ko gutona, nako gafite imbaraga. Gutona, kibali, kugirirwa amahirwe. Bifate bitatu: Kirundi, Igiswahili, shira Igifaransa n'Icyongereza n'Igishumwa kuko hari abamaze kukimenya. Samuel wa kabiri ibice 9 n'umurongo wa mbere kugeza ku wa 3.
bukeye Dawudi arabaza ati bukeye Dawudi arabaza ati mbese hari wasigaye w'umuryango wa Sawuli akipe pase ndaye mundu ukasigala mukaya kama Sawuli ngo mugirire neza kubwa Yonatani nimugirire bwije naho higulu yamwira wani Yonatani kandi mu nzu ya Sawuli hariho umugaragu we witwaga Siba baramuhamagara ngo yitabe Dawidi yego umwami aramubaza ati mbese ni wowe Siba nawe ati ni jewe umugaragu wawe umwami aramubaza ati hajya ntawe ukiriho wo mu nzu ya Sawuli ngo mugirire imbabazi z'Imana Siba asubiza umwami ati aracyariho umwana we Yonatani umugaye ibirenge. Amen. nemerere dukomere ijambo ry'Imana amashimisha. Yaja siku ambayo wateule tafurahi, haleluya. Siku hiyo matatizo nazo shida zitakoma, haleluya. Yaja siku ambayo wateule watafurahi, haleluya. Siku hiyo matatizo nazo shida zitakoma, haleluya. Nuko Uwiteka iki kintu kundu kiryoshe. Nuko Uwiteka apana nuko nta mahiza nuko Uwiteka abana na Josefu. Naje guhumuriza umuntu ugize ikerere muri we takajagari kamuteye ubwoba. Imana yantumye uyu mugoroba ngoze kugutangariza kuko Uwiteka ari kumwe nawe. Uwiteka ari kumwe nawe. Nawe wa munyembaraga we, Uwiteka ari kumwe nawe wa munyembaraga we. Uwiteka ari kumwe nawe wa munyembaraga we. Uwiteka niyemera kubana nawe nubwo abantu batakwemera. Isi zazana ibishayi ariko Uwiteka azana abayo. Bisubiyemo, isi izazana abayo ariko Uwiteka azane abayo. Ibyo abantu bifiteho bigaruki ariko ibyo Uwiteka bibana n'umuntu. Babyemera batabyemera, Bwana akiwa pamoja na wewe, waitike wasitike. Fata nimuzamure ibiganza, sema haleluya. Bemere bareke kwemera, baitike basitike, bakirize bareke ukiriza. Uwiteka nabana nawe. Nibashake baguhunge, nibashake bagute, ariko nabana nawe. Ndamukiriza mwene wanyu umubwire ngo humura, tuza umutima. Nitangazo rivuye mu bwami bw'ijuru. Uwiteka ari kumwe nawe. Komera Imana amashimeshi gira komeza. Tawe Imana yaremye kwisi ngo abantu bose babane nawe kandi ngo bose bagushigikire, ariko muba yaremye bose kwisi irabashigikiye. Umuntu agira kote zibiri, kote fo na kote fe. Muri kapasite y'abantu bareba feble, ariko Imana feble
faible irayireba na fo ikayireba. Ni abantu ntabwo basha batinda kuri faible, batinda kuri fo. Uwiteka ari kumwe nawe, wa munyembaraga we, ari kumwe nawe, Uwiteka kumwe nawe, wa munyembaraga we, ari kumwe nawe, wa munyembaraga we. nimusamure ibiganza byanyu nimuvuge ngo haleluya. Faro ntigaragarira mu rusaku, faro ntigaragarira mu magambo, faro igaragarira mu bikorwa. Hindukira na mwene wanyu umubwire ngo nubwo Uwiteka ari kumwe nawe, garagaza ibikorwa, va mu rusaku. Pima mambo. Uwiteka ari kumwe nawe, wa munyembaraga we, ari kumwe nawe, wa munyembaraga amashi ari kumwe nawe, wa munyembaraga we, ari kumwe nawe, wa munyembaraga we. nimusamure ibiganza, nimukomere Imana amashi menshi cyane. Imana ntiyobana nawe itagufiteho inyungu. Imana ntiyobana nawe itagufiteho umugambi. Nta muntu bakure n'umugambi, nta n'umuntu wihisha umugambi, nta n'umuntu wasiga umugambi. Waba mugufi uri kumwe nawe, waba munini uri kumwe nawe, waba barize uri kumwe nawe, waba utarize uri kumwe n'umugambi. Twese tuzingiye mu mugambi w'Imana. Ndagutangarisha yewe, waba uri muri foro reka kwibyimbya, waba muri faible, turi mu mugambi kandi nyiri mugambi. Twese ni forum imwe yaduforoma. Bamwe bavutse muri 7, abandi 9. Ariko igitangaza kubera kuko Imana igira umugambi kandi ikabana n'abavutse mu mezi 7, baza baba engineer, abavutse 9 bakananirwa no kudoda n'ikirato. Uwiteka ari kumwe nawe, Uwiteka ari kumwe nawe, wa munyembaraga we. Uwiteka ari kumwe nawe, wa munyembaraga we. Yesu umwana w'Imana ubwo yari mu mugambi we, abanyabwenge ndi babitahuye. Tugashaka kuko ibikora byose abantu babyumva, nushaka ko abantu bose babyumva uzananirwa ukiri mu nzira. Nugira umugisha ubwenge bwawe ukabyakira, umuti ukabyakira, muri wowe ukisetingamo kuko uri kumwe n'Uwiteka. Nibashake bareke kohereza amafaranga ubwo uri kumwe n'Uwiteka. Ni itangazo. Imana yagize akazi kenshi na Yesu Kristo. Turi hano n'Umwuka Wera twaje gutangariza abarundi n'abarundi kazi ntiwiyahure. Uwiteka aje kukugirira neza. Ijambo rya kabiri ngo nuko Uwiteka amugirira neza. Hariho pwe amugirira neza hehe? Aha ni ko wase wa Joseph Ezirindi pen. Aha ni mu masho y'inka Ezirindi. Aha ni mu mwobo Ezirindi. Umuriro uratse. Abantu bize pedagogy no kubaza bigisha abanyeshuri. Qu'est-ce qui peut passer? Nimutegerere aho. Aha nimukugurishwa mu isoko Ezirindi. Arashira nico Arahari. Aha ni kwa Potiphar Ezirindi. Wangi yoshira kanisa riri mu kiyumbe ringana gutya ryoshira. Aha nimugufata ku ngufu. Irindi bamumanuye muri gereza.
abana na Joseph. Hano yabanye nawe, ntiyabanye nawe atarashize ibintu muri we. Neno la Mungu tamu. Hano ni kwasi. Ariko araba kuri kapasite y'uburere n'ubukuri. Iyo umuntu apfiriye hano mu burere, mu burere undi amukiriza umubwira ngo umunyembaraga ni mu burere, gupfa ni mu burere. Yagutanga haleluya turayakira ni musamurire aho sama haleluya sama rekime ko wazunguru sama ni mu burere hano ni kwaso mu burere, hano ni kwa nyoko, hano ni mu burere, hano ni muri sansiku mu burere. Hari umuntu wakiye azamura ibiganza. Kuna malezi mazuri na malezi mabovu. Sasa utakapojua kama una nguvu utapitia kwa malezi. Sasa kumbe Mungu akamwonyesha Joseph, hata kama una malezi hapa lakini ndani yako nimeweka kitu. Muri mama sana ndabona harimo abantu bafite ikintu ariko gikomoka mu burere. Imana avuga ngo uburere nabwo burahari, reka ngushire mu kindi kintu iso tagushize mbarize, reka kwirata, reka kwizamura. Nubwo Uwiteka ari kumwe nawe, hari uburere, hariho n'imikurire. Nupfa mu burere imikurire yawe izagira ikibazo. Umuntu wese uri aha ngaha menya agaciro ko tiba os nimumve indani kiri indani mu burere. Imana ishize mu kintu. Bwana Mungu ipendiri, hari ikintu bashize indani muri Joseph. Ubu burere ubu niho inyuma indani harimo Imana yashizemo. Neno la Mungu, neno la Mungu tamu, neno la Mungu tamu, neno la Mungu tamu, ni tamu sana Neno la Mungu tamu, ni tamu sana Pima mambo. Muri bw'uburere n'imikurire n'icyo Imana yamushizemo, Joseph ntiyabyimba. Waretse kubyimba, ukuri mu kubyimba nguje wari wagera kuke. Subira muri pasi wibuka bakureze uburere. Numenya agaciro ku burere tuzakora amakosa. Numenya agaciro ku burere tuzandagaza umuryango. Numenya agaciro ku burere tuzandagaza igihugu. Numenya agaciro ku uburere. Aha mu burere habayemo na bene se bararose tukagende haraka. Nubwo Imana yo kuganiriza uzakoresha ubwenge. Uburere tibuza bukuramo netiwaka y'ubwenge. Uburere tibuza bukuramo netiwaka yo kwicisha bugufi. Bireba ngo uwicisha bugufi Imana izamuzamura. Nuwango twicisha bugufi mubo turi kumwe nabo, hanyuma Imana ikabona kutuzamura. Ariko ivuye mu burere, uburere discipline. Baba bamenye iki murimo, kapasite yawe n'ibyo Imana yagushizemo.
si ahantu hose uzavugira ibyawe. Nutamenya ahantu wavugira ibintu, hari igihe utagera ku byo ushaka. Ukienda haraka kadiri ya kuongea kila kitu. Menya kapasite. Nico cyatumye Dawudi ubwo yari mu ishyamba, ubwo yari mu ishyamba aravuga ngo hano sinavugira amakuru, no kwa data sinavugira amakuru, ariko hamvugira amakuru ni muri presidence. Basi ndibabimenye. Aravuga ngo ubwo ngeze muri presidence ku Kirimba bakamvuga amakuru, nagwanye n'intambwe, nakoze n'ikindi gikorwa gikomeye. Avuga amakuru sahantu hose wakuvuga amakuru. Nashuka sasa ibi byaje gutikana, sinabiteguye no kuruka Imana, ariko mukawe tukomera Imana amashimisho kurambuka. Hano ni mukuja gusura bakuru be, ashika yasanga baragize inama, watapanga mipango, watafanya mashauri, lakini mimi naona Mungu hawatakuangamiza, bazagira ibyo bapanga, ariko kuko Uwiteka ari kumwe nawe hawatakufa. Yewe kibashaka bategura ibikwica, ariko ntibikwica kuko Uwiteka ari kumwe nawe. Mana iragahoraho. Ahanga barujuje tumute mu mwobo, bataye mu mwobo, ariko ikimurimo tibagitaye mu mwobo. Namukiriza mwene wanyu umubwira nubwo Satani azakurwanya ate, ariko ikikurimo tibazamenya aho kiri, akikaye mu. Nimukomere Imana amashimeshe. Hallelujah. Avuye mu mwobo baramugurishije, anakuwa biashara. Okay, bagurishije Joseph, ariko ntibagurishije Imana yamushizemo. Abadandaza bari ngaha bariko barabyumva cyane. Avuye hano mu kugurishwa amanutse kwa Potifari, Peti akanyenyekea, ujama akatulia, arakoropa yitonze. Ikimurimo kiramubwira ngo Peti, hapa ni mlango yako ya kukutana na maneno matatu. Neno la kwanza, utatoka hapa, maharagwe ya hapa, kuku za hapa, ngombe za hapa, vyote vitainuliwa. Ngwakubitemo nta mwana wese kugwara gripe kwa Potifari. Joseph Petit Joseph akurukimana nta wase kugwara gripe, nta muntu wigeze gutaka kandi amibe. Hari umuntu usubwira mu rugo iwawe abana bose bagasinzira. Ndasenze uyu munsi Imana iguhuze n'umuntu utuma ibyawe bitekana. Hallelujah. Dio koza ni kutako uyu munsi navuze mukiri garwa. Arangishe bamufashe ku ngufu, anabako no atangiye umushinga wo gufata ku ngufu. Na bamufata ku ngufu aravuga ati okay, muri capacity mfite reka niruke. Hari ibintu bimwe tukazubiheza umwanya ngo muvugane nabyo, bimwe uzamabwira babone gusukugurukura. Nibaza kukubaza ubabwire ngo nzababwira nyuma y'amezi 6. Amezi 6 nagera ubabwire ngo nzababwira nyuma y'amezi 12. Nagera ubabwire ngo wa munsi nari ngiye kugwa mu cyacu usanga. Niyo mpamvu mwabonye nirutse ndamukiriza umuntu muri kumwe, umubwire ngo uja wiruka cyangwa uzama wicara. Mumumenye mumwiyeke iyo Satani yo kahenda ashakire amuna kitula esha no kutanga
Siria wanampeleka jela, abana nawe ageze muri gereza. Ducamufashije. Muraciteguye? Nimugira muti. Komera Imana amashyi. Amina. Abaswahili bazavuga ngo Siria mkoba inajua mwenye naye. Igihe cyose utazamenya capacity y'ibyo Imana yashize muri wewe, nta muntu uzayikumenya. Joseph abalasinga Imana, areba naho amaze guca, areba ukuntu atapfuye, areba ukuntu muri iriya myonongo yose Joseph aravuga ati ya namambata makosi, sitaki kumwacha kwa kuwa amenifilia. Haitazamukana igitaramo, areba muri pasi, aravuga ngo kindimo anshu kigomba gutanga ubuhamya. Sasa 1 2 jawe ngomba kuba inkingi y'abatuvukana. 3 igihugu cyanjye kigomba kugira agaciro. Uwiteka ngo abana na Joseph ngo amugirira neza, ngo amuhane igikundiro. Reka sengera isengesho, nimuzamure ikiganza. Abari umubose Mana ubashireho igikundiro. Amen. Abakobwa baraho bashireho igikundiro, abadamu baraho bashireho igikundiro, abahungu baraho bashireho igikundiro. Amen. Abagabo baraho bashireho igikundiro. Hallelujah. Abavuga butumwa baraho bashireho igikundiro. Amen. N'abapastori baraho bashireho igikundiro. Kuraho amapendo gera natsumwe, kuraho amapendo. Umuntu umwe yakureho. Nimba utumvise ibi ngibi irakureba. Nijera ndamanutse. Nimumva amatwi. Ibintu bitatu byatumye Joseph agera ku gisubizo. Icyambere, yamenye agaciro k'uburere. Mw'Abanyafurika, mw'abanyamasengesho, mw'ababyeyi, nimumenye agaciro k'uburere bwa Afurika bwo mu ijambo ry'Imana. Bibiravuga ngo nutoza umwana ngo inzira nziza azarindagira ati mwishe ibindi ntimwishe kutamenya agaciro k'uburere. Nimumenye agaciro k'uburere. Mw'abasore muri aha nimumenye agaciro k'amateraniro. Uburere bamwe muri mwebwe natwe turaha, hari babyeyi bacu batubyaye bavuye mu mirima, abandi babyara bari mu mahombi mu masengesho. Gisase none twagarutse muri fondation tugataramira rukobera ngo Mana byabihe byake bitugarurire, byabiye ko byarimo imbaraga, byabiye ko byarimo ibitangaza. Turi mu kuririmba indirimbo 13 utarumva ko ikintu habaye ikintu akeka kwe kabisa. Ahubwo umuntu akazavuga agateshaguzwa mu rusengero akavuga ibitari bisho. Reka nkubwire, uburere bwacu hano mu rusengero si ukuvuga ibintu bitari bisho. Uburere bwacu ni ukubaka imitima y'abera, ni ukubaka igihugu, ni ukubaka isi. Niyo Icya kabiri,
icyatumye Joseph agera kuri ibi ni ubwenge. Isi ntizikorana n'ibipfu. Abafite diplome hano ni bangahe? Nimuzamure. Urawa diplome. Okay, nimuzamure cyane abazifite. Ko muranga nti muzi cyo ngiye kuvuga. Nimuzamure abafite diplome. Okay. Nimuyamanure. Abafite akazi ni bangahe? Nta muntu wareswe gukora akiga akagira ubwenge muri we ngo areke kwiremera umurimo. Nimumva mwa basore barundi kazi, Imana ijana n'abanyabwenge baze kureba ibihe bava mu bunebwe bakagira icyo bakora. Imvano y'amatayo ndi woyigana ngo ishobore. Jawe naraturusha umunyu amaveri 80 biranga kora bushe na gazambagika no kubwira ngo inyama woyihuza ni kandi ndabiroga twagira nadandaje indagara narahingiranye ndahinga ntema imifuresh kwanga gasuzuguro mfite amaboko none muri aba lisansiye niziye projet muhe mukora muri aba diplome nibiye bintu muhe mutegura none se kumuvuduko waje wo gushaka abana banyu bazagike. Joseph yagira umugisha mufite ubwenge mwarangirije mu mafakirite atandukanye none se ayo mafakirite aratumarira iki muri Afrika? Reka tange haleluya. Nimusamuri bikaza tumia akili yako vizuri na ujue linalokupasa. Shetani anakutamani wewe simama upange sawa sawa. Tumia akili yako vizuri na ujue linalokupasa. Shetani anakutamani wewe simama upange sawa sawa. Macho yako mbele atuwa kumisonga upange sawa sawa. Bamushira gukora pa akafanya kazi mind yawe aho basa gushira basi fanya kazi. Ya munyabwenge usubu umunebwe udakora. Umunyabwenge atekereza ibyo gukora. Macho yako mbele atuwa kumisonga mbele. Simama kiumbe jipange sawa sawa. Macho yako mbele atuwa kumisonga mbele. Simama kiumbe jipange sawa sawa. Sema haleluya. Sema hey. Tubakata amahizi. Ikini gihe cyacu cyo kuvuga ubutumwa. Natwarige twagaza twicara bamuzeherevera gatako bakavuga. Kandi tukama tubakaru. Barevera mudeheramo bakavuga. Tukama tubakaru. Ariko twaje gushaka ifaranga. Tukama twinisha umutwe. Muri Kampala nigeze kwikorera amabaro yandi bari abatipe bazabikora muri ville. Kandi ndarama kugira ngo ndasekwa ndabura amaturo. Ndabara ngitarano ringana gutya ngo naba lisansi naba diplome. Me Joseph aho bamushiraga hose agatravaye bamushiraho se agatravaye isana mwizera kamutuma wo gutumute kandi tacu wayikora. Ndanezerewe kandi numvise neza ku ijambo ryinjiye. Nimuzamure bikaza. Macho yako mbele kumisonga mbele. Simama kiumbe Upange sawa sawa. macho yako mbele atuwa kumisonga mbele. amashi. Simama kiumbe jipange sawa Macho sawa. yako mbele atuwa kumisonga mbele. simama kiumbe jipange sawa sawa. Kwenye alikuwa na kanyaga tiwabona igikundiro ngo nurangisa ureke ukibyaza umusaruro ngo bamugeze muri gere abyaza mu musaruro. Abatipe babicara kimwe yamenya agaciro kacu nurangiza gikomera nudakomera
umuco Imana ashize muri wowe baso na nyoko n'abanyokoro barakwigishije batanga minerval icyo Imana ashizemo ni Yesu wenyine nutagiha gaciro. Agiha gaciro murabizi ko agaciro ngo yamasobanurira abatipe babiri reka kurangara. Ndukirana mwene wa umubwira ngo se kuri Bujumbura kurakora iki ko murakora iki ushimye neza uravuze ngo ashimwe igihugu cy'u Burundi none se ko kibagi ko kitugiriye neza none ko reka dusubire mu turashimye igihugu cy'u Burundi kirakabaho na president w'abakora none se ko bimeze uko kurakora Islamu Dio Sambe losse querida. turashimiye Burundi Imana ibaheze none kurakora iki kutangaza haleluya zitatu sema haleluya haleluya sema dip Vimana imbere yawe muri fiti darusaka Imana ishaka fiti zitegurwa n'abarisi barangiza bagakoresha bwenge barangiza bakipanga neza wasomye Salomo yamenye agaciro k'ubure bahita azamuka ukanunga ngo azamukane ibitambo igihumbi ngo arangisha aratu none undebe muraba lisansi muraba garadiwa muraba diplome y'akazi mufite Joseph yageraga akazi yaragakora kandi ndasuzugura akazi Kampala abarangirije Makerere baza bicara kwibarabara bagakata watermelon n'inanasi akamayishara umulisansi muri ekonomi ubwo bunebwe bwanyu mufite mw'abanyafrika mw'abarundi n'abarundi kazi muhaye muzana mu rusengero tuva mu gisirimu inyota dukurana none twanyoye nk'amacupa sizi ko ngana kubera igitaramo twataramye ejo ku cyumweru ni iminsi yose umuntu ukaragara guta inyota gusa yagera guta inyota gusa kandi ibyo ngibyo nta haleluya yubizana akama kubwira sabana nasindungi enanasi ariko bagana haba mu mugoroba bakaje gutanga icyacu
saa 10 kera yabyukiye ku gikorwa ena nasi basebona abanyabo ena nasi abakazi balungi ena nasi basista ina nasi badamu beza ina nasi bagabo beza ayi yo dufite Tanganyika ariko nta musore n'umwana wovuga ngo acuruza indagara mwarangiza igisirimba dufite amavoka meza mu gihugu nta muntu wovuga ngo reka acuruza iki ashaka isoko ry'amavoka uba abandi bafite ubwenge ko barakura amavoka hano imodoka isoko ikava Dubai bakarangura amavoka abafite ubwenge mwo kwihuza hano harya ministeri yitwa gute abarazwe okay ntimugire izina ngo muryice nabi abarazwe mwogira uko mugena mutanga mukabika mugafungura account nyuma y'umwaka mwobona igishoro mukagana mugasaba ipapuro mukaza mukura imizigo yanyu hano mukayijana muri Dubai bamwe bagasigara mu gitaramo abandi bari muri Dubai hanyuma abana banyu namakwe muzakora mwebwe mwenyine mukavuga ngo ukora ubukwe base ntibagira ico bakora nabanyine nabanyirarume twebwe turabukora abo nibo bagabo muhindura ubwe murashara abantu bo gusaba abanyu ku isabuni na zawo ngo mama ngo ndashaka ninde wawe tukuri ishuri tugushakire na umu tugushakire n'isabuni isera kamabwira makuru isikiriruka kandi nimumenyega ngo bahe basi nyuma yacu umwana ari mukuvuka gutya akivuka kamakano uzicyaba gutangarishe abakubwiye ngo muze naje ndi foro nimba utaripanze utakoma hapa mwasigihe mwavutse mwebwe bamwe mwagaza mu maramayinga 2 cyangwa 3 umwana atarakanura nariko batipi biki kinyejana arimo ukenese Joseph ngagara muri gereza akapambana na kazi ngagara kwa Potifar akapambana na kazi ngagara ku Kirinda akapambana na kazi none licencié diplômé gradué musore bwa Daudi na Jonathan ni muzamuri biganza mukomera Imana amashimeshi babanye neza ndawasebeje undi ari kurungwa n'urwacugo muri kinyejana nguriya ngo ndacamaza uwo uzumubwira umaziki none usubunyire uko n'umango abantu bateranye gutya uyu munsi wano niyo tuje ko abantu bose dukora twatanze miliyoni 8 twarangiza iyi ministeri tukaba tureshigikiye ariko mu ntiyageze n'ibihumbi 500 ariko igisirimba hano turasubizamo ngo ye uyu munsi ngo umuriro watse ngo twashize ngo kandi ngo akazirimo ngo niko zoza jamu gusa urakaja mutahaye ukora nimwaze mushaka akazi nimwaze mwihangira imirimo nimwaze mushake guhinga umuntu uzuhinga renga abantu bakunda renga kwisi baracahari nimushake guhinga inyanya abarazwe mugiza agashinga mugahinga inyanya ndimwobura abantu bazigura mwabaye mute mwagiza ngo ibintu bizoza bimanuka gusa ngo ngahe manda dukora igitangaza mumpakaza aba yashitse rukuruka Imana habe na mujara wawiriye yarakuborost ari hanze arakuboroka tumia kitu kono ya kia kurangiza Joyce waza afite imyaka 18 naramubwiye ndakwigisha amashuri kwigisha no gusuka izi ntoki zawe tubakomeza gusukuza ijana gutya ugomba kwiga no gusuka hari igihe akazi wokabura kwa maboko yawe akagweza akazi none ubu nyine community y'abarundi irahanga community y'abakongomani irahanga n'ayandi mboko arahanga ninde utogushorera abashinwa baraturusha abashinwa nta pendo bagira
yagisirimba baza barya za rucamana abashinwa baza barya za rucamana kandi ndubarusha ariko azabona ikiraka akamahamagara mwene wabo kandi barangiza bakabyara naho twebwe usigabyara umwana umwe ngo bana babiri babiri uzabajana yawe muvutsa muri 10 mwese murahari none wewe ugutibutse hano mwivire ngo babiri ni mwe niyo mpamvu mutaye mukora arangiza abanyafrika twama tubabaye kandi ari twe benye gihugu ubundi mwenye inchi ni lazima heshima ya inchi ainuwe nico gituma amatora yacu agomba kugira agaciro nitugira gukora twarangiza tugahera kuri nyumba 10 tugatanga umusa tukamubwira ngo nyumba 10 twebwe itorero living hope twari tuje kugushimira nta magambo ndibaza bajana amagambo ituro maze kure mushimo mukamubwira ngo musho buryaga waraduhaye inyanya gutaramira n'akazirimo none twaje kugushimira ngiyi ihene tuzanye ngizi n'inkoko 5 ngiyi ni huzu y'umugore ngiyi n'abapasteri bawe babagore babo nabo tubagura ihuzu dufite n'agashinga tumaze kugura imashine 5 none muri za mashine 5 turashaka ko dutera inkunga iwe aramamanuka ku buyobozi namara ababwira ati nabonye abana afite yerekwa naho gusigisiriba shiramo muze ndahinga mfite paruwasi yinjiramo abantu igihumbi n'imidugudu aya ni maparuwasi 5 ariko ndahinga mfite iduka mfite cyano yanje revera matayo ndamahizi nubu ko ndahinga mfite cyano ikanisa ariko ayo nize sayo wize zonzobe zanyu zahinduka ibikara mwababyeyi nimubwira abantu ukuri nimubasohora kirikare saa 10 babjuke babana banje nashize stoke yuzuye nubwo nomara amezi 3 iruzuye iradendeje umwana akabwira mama hatutakula nakabwira ati ibizo kujya birahari umuhungu wanje uyu mudamu wa kabiri afite imyaka 11 asigaye yimesera wenyine yarangiza kipasiriza wenyine kwigisha abana gukora yarangiza kamubwira piga mandazi nyina azateka mandazi na za chapati bigisha abana atazatugora mu Misiri imbere uyu munsi twembi twapfa aba batipe bogenda ndamukiriza mwene wanyu mubwire pfa mu bushishi muva mu bushishi muva mu bushishi barundi kasi bakongomani ni muva mu bushishi sinza n'igicacu nza ngitanga kandi nkarenzaho mu rusengero ngiye gukoresha fundraising nije wa mbere ndababwira ngo uyu munsi turatanga amafaranga y'abacuranzi kagira ayanje ngaya sinu umugabo w'amagambo gusa ngo nuko mutanga nini naje kubabwira ngo ije kubagira neza yabagiriye neza mwarize ntimuri bimuga ntimwacitse amaboko mufite amatwi mufite amaso muravuga none mwana niwo kwihangira imishinga mwebwe mwarangiza gusano ubundi kano gatuti nakacu nakabarevera muri mukuza kutubushigira hano gute hano na hacu twapashirije tukaba asaho kuza kuvugira ibintu gusa nimwihangire za ofisi zanyu namwe cyo tubasangamo ate noneho Matayo yaratwirukanye ndabirukanye gute Joseph Yusufu arangije Bibiliya yambwiye ngo asobanura ibikomeye
numenya guha agaciro ikikurimo. Hari ibigutegereje muri Australia bizasobanura umenya agaciro. Jewe mvuze Kigande ndosura kwemera kuko ndi umukomamana. Zangane n'abagande kandi kagande basetse kabasetse. Sabo uriyote mukuru mukama wange yuvuze ngo mwami wanje nyakubaho. Uriyote naye nko sima nyona umusanyufo basanye. Naye tata mbade saba narimo saba nimba bya shoka undebere gusa akanya tuza bijanye muri fitiri tuza vugana. Sebo neda katikati jango tuyingire wano ku restaurant tuyogereko muri aka kanya ngwino tuganire. Ariko furaza nakoresha na saba ko mwaza dushakira umwana kavuga ati ndi naka business nyagaro nyongere kwa magezi. Haro business fite nshaka kunyongeramo ibitekerezo. None muri hano n'abacuruzi, muri hano n'abantu bagenda triki, muri hano n'abakobwa badandaza bafite tuzi. Ariko umwana yakwangiye imirimo nigisirimba gusa bage kishiramo kandi muri ruraka. Hanyuma niduta okay mushu ngwino dusengere. Sinzi ko mubiri ubishoboye ihangana. Dawudi na Yonatani, Dawudi aravuga ngo ndawasigaye mugirire neza. Yibuka ibyo bakoranye. Nimugende mugira ubumwe, nimukorere hamwe. Basize mu ijambo rivuga ngo ngije kubagira neza, yabigize neza. Nimenye kibarimo hanyuma mukorere Imana. Nimwakira ijambo. Amen. Ari ikindi murenzaho ukuri kose ntimukumvise. Matayo Imana guhumugisha. Amen. Kongera undi mwinshi uvuze ukuri kose. Aba bajene bose bari hano nimwakira uko kuri ku ijambo ry'Imana.